Tuhan, salam sehat bani panorang sogoton sihol hita mamukah parguluhanta marhite na manangar hatani Tuhan paimaai martonggo hita ipuji hanami ham Tuhan bani arina bayu nabi neremu ibagas tenger nihur apa pangarapan nami ibu bai hamdo hanami kuasa muma naman rajai golu nami ibagas Yesus hanami martonggo. Amin. Ita haganupan nagabe renungan bata sadarion tanggal 1 Mei 2020 sada ibuat kumbani buku ni Pesalmen bindu 40 ayat siyah sonon iha tahun. Doma huambilan kon hapitoranmu bani hupulan bagal tongon seng tutup bibirhu ham Jehovah iboto hamdo ai. Ita haganupan iungkapkon parpesalmen ijon Daud marhite hata huambilan kon hapitoranmu humbani pangarusion ni hata huambilan kon isobut membaritahon lang ongga paponopkon ipar patugahi ipatugah lang ipasip laho patugahkon hapitoroni naibata ahana iungkapkon pesalmen onto tu maronjolan hubani pengalaman ni goluh ni mangida hapitoron ni naibata marhite holong apa haluahon rosi idop ni hurni nebata na tetap mangiring-iring goluh ni manogu-nogu lakani jana na mangondingi ia mandopakon bagai musuh ni. Artini goluh na marsaksi aido na sihol ipatuga parpesalmen ase tujuan ni haganupan jolma manandai kuasa ni Tuhan anjaha manombah hubani Tuhan. Patut do jolmain manombah Tuhan halani ia do simada kuasa naboi mangondingi manjaga apa paluahkon jolmain. Mase seng marna maroti pesalmen marsaksi pasal hapitoroni naibata halani ia hapkon pesalmen aido gogoh ni aido hagogohon bani yakin do ia bahasa hasipe mandopakon situasi goluh ni naburat tapi anggo haluahon holong apa hasitongan ni naibata rosi idop ni hur ni naibata seng anjay mubah anjaha maluah kumbani diri ini ahape na idopakon ni anggo holong idop ni hur apa haluahon na humbani na bata ai totap doai yakuhon ya menhon bani goloni ase ibagas kehidupan ni mandopakon malas ni hur apa pusok ni hur totap do ia mangidah pambahenan ni na bata bani haganupan pengalaman ni Daud ahape naido pakon ni ihapkon doai pangurupion ni naibata ase lahu padaskon tarima kasih ni hubani Tuhan ipatugah do marhite namanaksihon pambahenan ni ai apa hapitoron ni tujuan ni ase lambin margogo apa martarima kasih kuriain aido tujuan ni Daud. Pengalaman ni na iurupi naibata, na ijagai naibata, gabe patubuhkon bani pengakuan bahasa naibata do na patut siajam kono. Pengalaman ni golu ni Daud on aido na gabe onjolan ni laho mamuji naibata anjaha mangakuhon bahasa naibatado na patut gabe hatengeran ni uhur. Buedo ancaman apa
musuh na sihol pamatehon si. Tapi porsaya do Daud bahasa naibata aima Tuhan na tong mampardiate goluh ni. Allah peduli, Allah mengerti. Ita haganupan totu pengalaman yang sama ido Pak Konhita, buedo hamaholon, buedo tantangan, bahkan musuh na mandorap goluh taon. Tapi sonahado pengakuan ta, sonahado kesadaran ni hapor sayonta, bani pangurupion ni Tuhan ai. Ongga doham iurupi Tuhan, tentu ganupan hita maka taon tene. Amin. Maka ibagas on sonaha hita mangahapkon pangurupion ni Tuhan ai, rosi maka tarima kasih kon ai marhite goluhta. Naha cara ni Daud mengungkapkan tarima kasih ni. Isaksihon ni hapitoron ni nebata. Seng itutup bibir ni pada skon ai. Seng ongga tutup hasitongan hapa. Inadiar ni pambayanan ni nebata marhite panggulmit ni goluh ni. Sahali nari ipatuga Daud do pasal sonaha sikap respon ni do pa pangurupion apa karya ni nebata ibagas goluh ni. Napar lobe pambalosion ketaatan ni Daud hubani naibata dauh doai harganan marimbang ganupan galangan-galangan naniondoskon. Harganando pambalosion ketaatan kesetiaan hubani naibata marimbang haganupan galangan-galangan nabi naheta. Napa duahon marmalas ni uhur do iya mambaritahon pambahenan ni nebata hubani ganup jolma. Toto ibu baido hita homa ibagas malas ni uhur dalam sukacita tetap bersaksi memberitakan kebaikan Tuhan dan perbuatan Tuhan lewat kehidupan ta. Napa tuluhon tetap do iya memberitahon manaksihon pangurupion ni Tuhan. Lang mampu ia monang, lang mampu ia jongjong, bani haganupan si taronon ni anggolang Tuhan na mangurupi si. Tentu pengalaman aipe ihapon hitado. Kita selalu ditolong Tuhan, itopang Tuhan, ijagai, bahkan seng ongga ipaturut kita tarbador, galek jana hurleh. Ibere do hubata gogo, ibere do hubata hamonangan. Adong tolu respon ai naha pandalan konota. Sanggah naibata mangurupi hita. Apa yang kita lakukan ketika Tuhan mangurupi au, mangurupi ham, mangurupi hita haganupan. Sahali nari nini par pesalmen ijon Daud bani pesalmen 40 on. Doma huambilan kon hapi toranmu bani hupulan bakal tongon seng tutup bibirhu ham Jahoba iboto ham doai. Jangan pernah lelah memberitakan kebaikan Tuhan. Jangan pernah lelah bekerja dan melayani Tuhan. Salam sehat mahubata Tuhan makasomani. Anjahat Tuhan na mamasu-masu goluhta. Amin martongko mahita. Terima kasih Tuhan bani pamitorionmu aluahon na bineremu na tetap makasomani goluh nami. Ajari patalukam jana pargogoy ham hanami laho manaksihon hapitoronmu ase ulang tutup bibir nami Tuhan. Hamma tetap ipuji ipasangap kanami. Bani ari sadarion rosi pardalanan ni goluh nami. Ibagas Yesus Kristus hanami martonggo. Jalo hamma tonggo nami. Amin.